Lamlaki ojek sing fan of a lang tak passing in Matakta is sang sin a drive Chathlhrae Lapaki Saruk Ampoina, Nasisu Thoubal Forest Division DFO Dr. Lay Sangtem Jejelig meeting Makada, Thoubal Forest Range Stop Singna Drive Chathlhrae, ojek fan of a Taklam Lang Tarani Toyrom Fagat Hari. Pau Asina High Thoubal Forest Range Officer Dinesh Chandra Salamgi, Lamjung Makada Maya Ketel Vit. Office ke Bid Officer L. Samaranda Amadi, Yaripo Bid Officer KH Herozina Lujingana Ngasi Angan Bayuta, Rains Asiki Manunga Layiba, Moising Makalekai, Ikopata, Vulnerable Areas Singda, Petroling Chatuna, Chatakiba, Drab Aduda Ujek Fan Batanama Lang, Tarani Toyram Lokat, Lakibani Haidi. Fagala Kiba Lang Sing Aduda Ujek Asiba Amasu Yarom Kibaga Lunana, Mafam Java Ying Laga Funjin Kri Haidi, Thoubal Rain Samadi Rains Asiki Makada Layiba, Bid Office Singi Staff Yauna Chatakiba Drab Adukamari Lingana, Maya Kaitel Bid Officer L. Samanandana Fongdropada, Lamlaki Sa Ujek Singbuk Ngakpi Senbiba, Haiba Pandamda Ngasi Fogba. Leptana Drive Chatharakpani Haraduna, Katagumba Singna Makatana Rains Asiki Manung Chanda Ladiba, Pat Singda Amadi Labuk Singna Lang Takduna Ujek Sing Fabigan Haiki. Thoubal Forest Division की मैडम DFO डॉक्टर लैसांगथिन जेसली की मियंग मखादा Thoubal Range के RO दिनेश चंद्र सलाम की पौताक मतुंगिना निशांग चिन्ह सफरक अखोगी लांग फाबगी उचेक लमलकी सा उचेकु कन्वीनसी हायगा सथबा ड्राइव की मतुंगिना मोइजिंग मखा लेकाई इको पाट मनुंदा लांग तागनि थोय फागत चरे